Kat sangot ki Khynnah kan thup ki ba po khat prasnam ba po khat rasnam. Yo ba ki khat sang jong ki Tit Daitsaw. Kini kira sha sumar na duka arpo tarik menta ubnai ba le thu ba kini kisi ki bladap da dana prang jong ki bele jong Khynnah ba laket no ki siying. Kini baro kini nak Khynnah Mawpat ke bahap apo South West Khasi district. Nang kong le umoi kon ci u thot thot je khri te kan ru ta wen arit men di thot tit ta wang tang noi tit noi de ci chak ngot nyang tan noi de ino no eta bu di thot je khat tit no mari che ta tit de wan chet chung ci ten men en biere lai cha sa je ba ro ini kan ko ro san ngot te tan ne mar tat chi phang pre penhiar te chuyang pre iwan larti nomut kini kon lagi la pre la mar lai bela ta wut ti thot kalino kitha siu ha pi si wa ka chi lar ti dar cho drip cho injek de kisa phakin no mai cái thu đi tiết gì à? ki ong ti dai ka tit sao hong Tit Daitsaw tawa Tit Daitsaw hayung cha usaw tawa ki en ni men ong kelarong nama usai selam de larong dawela kelarong rong li jadi ong dena bentar klap kelak saja klap terus sale dena ta daw sabam labam Thì bị chết băm. nani noi mariawan mar chung dichet long ki en di men chet sarwa ki en ki men chet di Mà cái dia đi khát lum của mình. ki dia thot lum hata dong de long ki kai bi halaga jakang kai long hatam ki la coy amudur langkat ari noi de tane sa alar bon ngut yung sa alar noi bentang sa jot le noi de den bentang ki kan de ha jakabu ki kan nani noi mariawan mar chung dichet long ki en di men chet sarwa ki en ki men chet di Mà cái dia đi khát lum của mình. ki dia thot lum hata dong de long ki kai bi halaga jakang kai long hatam ki la coy amudur langkat ari noi de tane sa alar bon ngut yung sa alar noi bentang sa jot le noi de den bentang ki kan de ha jakabu ki kan Tôi